ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯁꯕꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯅꯣꯡꯆꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗꯣ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯣꯏ ꯀꯥꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯋꯥꯅꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗ꯭ꯌꯨꯔ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯂꯥꯞꯁ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯝꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯃꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯑꯦꯟड ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠꯇꯣ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯀꯣꯟꯚꯤꯅꯤꯌꯟꯁꯀꯤꯗꯃꯛ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯀꯠꯇ ꯃꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯝꯁꯦ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯁꯦꯡꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯐꯤꯖꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯀꯣ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯂꯦꯟꯁ꯭ꯂꯥꯏꯗ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯆꯠꯊꯔꯛꯀꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯂꯩꯇꯅ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯝꯕꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯑꯦꯛ 1956ꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ एनवायरमेंटल क्लियरेंस है जगह में यावरिसे अखोगी स्टेट की केनोना एनवायरमेंट डिपार्टमेंट नत्रगा अखोइना अतोपा मागा मरी लेनेबा असेसमेंट की एनवायरमेंट असेसमेंट डिपार्टमेंट अब मोइना क्लियरिफिकेशन हम लौगदबने पुबेल हम लौगद सि लौदे हाबने को सि लौदबा कानसिदा एनजीटी दा अखोइना अप्रोच तौगिबा मणिपुर याम स्ट्रांग ओइबा केस अनि लेको अमना एनजीटी ना पनिश तौरपनी अमना कमाइन तौगे हागांदा अमना एनजीटी दा अप्रोच तौगदगी केस से इवन फंडिंग बाउ लोथोकिबा ले अमना एनजीटी दा अप्रोच तौगिबगी तौबा मतमदगी फंडिंग हापकपा मसले को सि अखोइना याम मुन्ना येंगोम चंगे बको एनजीटी दा केस थांगलोइजे अखोइगी ओइना पॉजिटिव लाकद्रा नेगेटिव लाकद्रा हाइबदो अखोइ फजना स्टडी तौबम ता हाइबदो लेइबसिदको मसि आमदा एनजीटी केस याम नुआइबो लेइसे केनो गांदा लोकताक की Inland Waterways and Local Waterways project and Amalame Wanawai. However, project nearly 25.58 crore project. Masi project Yaki Nami Mam, local environmental impact assessment of the Vida projects funding Kaitome Habitama, Akogi quarter Kaida case, Mam Togana Togamasi, stay low him name. Stay lower Gana Sagi, dredging Amadi Kanogi Lake ecosystems, altered or Kani Habigi Komasigi, Matanga Leganda, NGT na scrutinized over Tona Bonavada 25.58 crores 2019 da kano se term and condition do meet to ge na masi paisa se terminate to gi ba si case ma khoi gi kano na court na terminate to ga hoji project se lapse oi gre ba atopa notice ki state mayam da masai gi toan ba Inland Waterways project mayam successful oi chathari Brahmaputra ke ka chathari Tripura ki chathari adu ba khoi gi sadi lapse oi ba si matang da masai gi second case am mulai ba second case kai no ha ga da sai gi khoi kano se yam chaw case ni si so sida khoi Manipur go 200 crore fine thiona khoi case ma ka lei sina kai no ha na solid liquid waste ki Manipur gi government gi planning je masi congress matam da thokiba problem ni ko si ji kain to ge ganda masina kamaina to ge ganda khoi gi solid liquid waste ki matang da khoi gi even effluent treatment plant ga na medical gi khoi gi body waste ka mai tha ba gi khoi gi the medical waste operation to kusu kulai aduda mai thabam leitabagi tawama aduga koi sewage ki facility yam pasadaba adagi solid waste ki facility pasadaba ji matangda green tribunal na even tawge haita de ko Manipur chief secretary dagi every 6 month ki report ko gi belai ji report ko gi belai aduga ngasai masigi kanona green tribunal gi ngasai mana takhara basi matungina koi gi kanogi fund se koi gi serious project ki fund uji serious project ka tori je si fund se akoi Manipur government allocate tor ki ba then river dredging to na koi Kongma river je teng thok pagi thobak tor ki ba degi ngasai gi ring kano se akoi gi kanogi Imphal serious project rejuvenation project ka na si tor ki me am je green tribunal na ka tor koi ne ba si gi matang si da si tor da gi Manipur government da through chief secretary quota every green tribunal the 6 months ki report ma ko gi bele ko aduga 200 crore environment imposed kano se environmental compensation oina ko urgent action to jagadi 200 crore se Manipur state government da fine oina thien ge to gi case ma lei gi ba aduna hoji yeng doi se ngasai de hoina hai nei se kano ganda akoina yeng doi se poina ni hum ne amada akoi gi Ministry of Road Transport and Highway 1956 gi matung ina mana to godaba
permission me am logo da do lahu da bida hojiki form je sajala kone to ngasa habi ba chuchi cookies council la ba kamu sina makoina national highway authority of india da moina chithi matungina moigi am daka oi lambi ne na irakpani adu particularly ngasa assessment to wado me am ma to dana moina lambi samjala ko sida national highway authority of india adagi ministry of highways ki kamu sina moina aya ba pira ta wibra na traga to dobra moju court pull up to hom change moina matam jana assessment me am je yaudana technical assessment financial assessment adagi land acquisition ki matang je baru quite important je environmental clearance ka land acquisition jine ba ko lam je government ki lam ne ba government ki lam je koi ne ta aina lambi sem ni nga ka thal ga Imphal Valley da boy da changa sem yam na te ba land je acquire to hom change through proper process ko adu to ba ha photo ne bla ka do je aduna ngasai gi green tribunal je ai wakanda 50-50 ni hojisu akoi za ha biri dina ko ma je kano ni entry model ni appeal ki matam piri adai case khatha gi doini aduna ngasai gi akoi laiba system sina green tribunal na indirect ko da ngam dabdi nate se manipur solid waste plan adagi effluent treatment plan adagi ngasai gi kano gi chief secretary se ko khatana 200 crore noi impose to ramni fine ga na state se adumi mati green kano da high tare akoi gi green environment na traga ecology da sokko mayam dadi green tribunal na to ko se akoi gi phase ama dadi ngam gi laiba adubo phase ama da su amuka second phase ama da na mo point to ga na hojiki I know the local ki water waste project ki 25 point something crore project so green tribunal the appeal yam tong na ko dagi asi project se ngasai gi kanogi akoi gi gani ko environmental impact assessment ena malai ri ko se project se tawdri ngai da environmental impact assessment je sa ba len ko se akoi bijing mayam ma thing na arabali gi uji kano da akoi gi kano da rajasthan som da arabali gi kana launari adagi akoi gi assam da cement plant ki dama 150 hectare gumba mokoina location gani ha da sigi environmental assessment to ganda ko na noi lamdo noi kaino noi toy na ko na chai ko lei sumba mayamam lei ba how effectively ngasai gi sigi potse da luri sina kaino ganda akoi gi kano se construction of road is not carried out on the kano funds of the government or it is not a government project aduna maram wa ganda masida fine impose to se kana da no kayumba if green tribunal na assessment piram de na kasagi kano se land acquisition maram jana tawde done ka khali biza ro forest land ni nata so government lam ni no ko permission lo de ga na government na hayak ko khumma ko ta so who is going to be punished kuki so council the punish to dera kuki moi ara de leiba icham jam tribal ichinaw mayam do moi de punish to dera have a question do ne bla ise aduna yeng ro ni se lambi se sabo urabni na legal or illegal or khara di sana ni is the government willing to close the road construction deal lawyer money almost lawyer money ko restructure khara di le be ko adu ga sai gi close the movement of people si tawga mai pa ena lo do ra potu ne bala ka do je what is the rule which was followed ko when the construction of so and so was going on environmental clearance lo de ai se akoi na pi gi bele te na hai se social media da mayama yaudon lere but what action have they taken did they made an FIR ko adu ma question mayam ma tholakane si se ko aduna masai gi khara di complicated oi ba adu bo green tribunal na tawge khalaga di effectively tawngam ga ba adu ba matter di oi kaino de hana green tribunal case ani lei yam chawba ani si manung da manipur ki solid waste lagi liquid treatment plant mayam se sigi funding mayam se green tribunal na chief secretary nam ga ko dagi manipur se hoje slightly kani green kano da environment da khra improve to ne ko aduna sisu adu matanja ma sakana lobang amgadra natraga moina explanation to sum tokhi gra ha do adu di ko yemi na tam ne ba adu mathak to su conflict matham su oi ni na masi da bias oi bo oi da ba na amasu lakhni ko bias oi bo oi da ba di ngasai gi koki zo council da ha na khoi matam do chatpham lei tadna si lambi se khoi namna sem gi ni khot gi ni khoi yoi na priority route mo ya da masi sem da NHID cell na tra National Highway Authority of India da akoi semja ge na iru bhai je legal permission pi hai ni ba aduna National Highway Authority of India na government da itaraga sigi lam sigi project survey am to biu ga haigala ga di survey ma report Shanta ko yi ozana hojik thambi gi bagi wa warol gi matung in ngasai gi NGT gi ngasai gi koi February gi second sibuk the next hearing ni adagi mok sigi preliminary report si 4 weeks piraba matung 2 weeks amuk sangdokpa si chief secretary da
masi makata na sadana ba siemba sadana ba construction se jathadana ba dei haigre hare ado hoji phoba koina yenga tu state ki side tagi kari makhui gi lafam thokpa chapchaba decision makhui gi action se kari action plan se kari lawra ke habe dune oja santa koina yenga tu se adumapu hoji se masi illegal oire haiba khangna oja hana gi khoi gi chakpi turel gi wathok ban su khoi tajagi pwd na thong se saba yaroi hai na athing ba lai nei la thong siemba loi khibagi wathok su oja santa dum lai gi ko adu be tar gadi hojik su second hearing si February 2 sibokta hearing si gi matung ina ma gi chapchaba kaino ma ke ti so la ka duini si matang se state ki side te gi ngasai NGT gi ngasai PIL tharo ba kokomi na PIL tharo matung da khogi tharo ba matung da khangi ado si gi phibam si da oja santa gi mota state ki side te gi kari action plan la ka da gi positive oi ba kari thajabadi le user Asiki PWD ki tawo ga green time le kar kenab le ko kenab le the state government na ke keno se sai ke tare chapi thong gi adu ya da gi loin tong tham ga na ko green tribunal gi yam chawa case ahum le manipur si ga thara ga ko green tribunal case the green tribunal de approach to ba natra green tribunal na intervene to ba ko NGT sina intervene to ba case ahum le ko sigi case ahum je hasiki case na yam thil latest case na ai ta ko sigi case ni na ding ai da koina ministry of kano ki transport ki ko kano road transport and highways ki national highway act 1956 se mana road construction mata na kari haigi ase phasana koi khangmi na change ba sigi road constructor is illegal road oi gera oi roi da adum pura tonga na tang tham ga na ko government na act to rei to da ma di road ma constructor matam da ngasai gi access permission no change the construction ni su permission change ek to ga de ko then ngasai gi environmental clearance sam change environmental clearance to ne ba osi lai je ngasai gi kano se permit for access kai si security changa ga thingbai condition to ngasai gi ngamdram ni na sai ko jan rai bi re na ko ngamdram ni na sima kaw thore construction gi permission jima adum namfu da khoi gi kai ni government gi pesa yau da bida khaine ra ga dum sa ne law si ko adigi environmental clearance di ngasai gi law da so ya da ba pot ma kha oi ba maram di forest land ga ama lanjal laga la ko ne ko si ko sima le ko then ngasai gi hojiki kano si forest land la ko matam da muka any road ma construction to ge hai ta di government gi land je acquire to ba mu changi lam je ko land acquisition process am le ba si ki to an ko land acquisition process si yang ka na ma se right of way hai da ROW hai ko right of way si land acquisition gi process ma moi se hojiki chap cha ba ma pham do akoi season na ba lam ka ya mu logani aduga future utility gi da lam je kya mu akoi na daka le be hai po chim su yam clear kata government da gi acquire to go ya na ma du gi process kar le ko DC sing dei chat kada ba SDO sing dei chat kada ba SDC dei chat kada ba si process kar le si process ma am je ma loi lan thok re ko adu lan thok ki du na maram mo kan da hojiki semi ba lambi se samna da substandard oi dana nong chu ma tam chat pa ya de ne ba di lambi do illegal oi bani na ding sai process ma am loi kan to ba ni na chat pa ya da ni na hoji ma am se wana ri bane ba aduna ta ko di kai na kan da government gi proper procedure yaw da labs loi no re kan da ngasai gi lam se hoji gi lambi se any mamin ngama oisino madu kan to ne design and standard to kani sakar gi aya ba na tra public ki convenience ki da sem gi lambi na te hai ba si ma yam clear kat ta ma si ma koi khami na change ani su ba hoina thamni se kai no kan da ngasai gi hoji lam je same sai design standard hai kan the technical sanction hai technical feasibility report kai le ri bo lambi je landslide kya muk chatra kani kamai to kan si me am je mo bo leitana to ga lambi ne ha ba si me le re ada sai gi mathak da ina ha je gi ba sai gi keno se national highway act 1956 ki matung ina ko ne lambi se mo matam da environmental clearance ne jaga ma yaw se ko gi state ki keno na environment department na traga ko na atopa ma ga mari le ne ba assessment gi environment assessment department ab dei moi de clarification am logo da bane bubel am logo da si logo de ai bane ko si logo da ba kan da NGT da ko na approach to gi ba manipur da yam strong oi ba case ani le ko amana NGT na punish to pani amana kamain to ga ga da amana NGT da approach to gi case even funding ball lo to ki bam le amana NGT da approach to gi to ma tam da gi funding hapak pam su le ko si ko na yam mun na yeng wam chang e ko NGT da
case thang galu je akoi gi oina positive lakadra negative lakadra ha do akoi phasana study do om tai phudom lei se ko masi amra NGT case am noi ro lei se ke no ganda lokak ki Indian Waterways and local waterways project na male me kona kai hai project si nearly 25.58 crore ki project ni masi project si akoi gi ngami me amna local ta kano environmental impact assessment tau do vida project se funding kai to me hai bagi dama akoi gi court kai da case me am tau na tau ga masi stay lo gi me ko stay lo ga na sai gi dredging amadi kano gi lake ki ecosystem je alter do kani hai bagi ko masi gi matang le ga na NGT na scrutinize tau na bo na ba 25.58 crores 2019 da kano se term and condition do meet to ge na masi paisa se terminate to gi ba si gi case ma khoi gi kano na court na terminate to ga ji project se lap so ge ba atopa notice ki state mayam da masai gi ton ba Indian waterways project mayam successful hoina chathari Brahmaputra ke ka chathari Tripura gi chathari adu ba khoi gi nadi lap so ge ko si matang da masai gi second case am la ko second case kai no ha ga na sai gi khoi gi kano se yam chaw case ni si so so da khoi Manipur go 200 crore fine thiu na khoi case ma ka lai gi sina kai no ha na solid ka liquid waste ki Manipur gi government gi planning je ma congress ma tum da thokiba problem ni ko si ji ka to ge ga na masina ka mai to ge ga na khoi gi solid ka liquid waste ki matang da khoi gi even effluent treatment plan ga na medical gi khoi gi body waste ka mai tha ba gi khoi gi digi medical waste adi operation to gi kusu kulai adu da mai thabam lei ta bagi tawwa ma adu ga gi sewage ki facility yam basada ba adigi solid waste ki facility basada ba ji matang da green tribunal na even tawu ge hai ta de ko Manipur chief secretary dagi every 6 month ki report ko gi belai ba ji report ko gi belai adu ga ngasai gi masi gi kanona green tribunal gi ngasai gi mana tathara ba si matung ina ko gi kano gi fund se koi gi serious project ki fund usi serious project ka to je si fund se akoi Manipur government allocate to ki ba then river dredging to na koi Kongma river se teng thok gi thobak to ki ba de gi ngasai gi ring kano se akoi gi kano gi Imphal serious project rejuvenation project ka na si to ki me am se green tribunal na ka to ko ne ba si gi matang si da si to do gi Manipur government da through chief secretary quota every green tribunal the 6 months ki report ma ko gi bele ko aduga 200 crore environment impose kano se environmental compensation oina ko urgent action to gadi 200 crore se Manipur state government da fine oina thien ge to gi case ma lei gi ba aduna hoji yang doi sing sai de oina hai nei si kano ganda akoina yang doi si poina ni um ne amada akoi gi Ministry of Road Transport and Highway 1956 gi matung ina mana to godaba permission me am lo go do lo ho do bida hoji ki phom je sajala ko ne tung sa habi ba chuchi cookie zo council lai ba kamu sina makoina National Highway Authority of India da moina chithi matung ina moi gi am da ka we lambi ne irak pani adu particularly sa gi assessment to go me am ma to dina moina lambi samjala ko sida National Highway Authority of India adagi Ministry of Highways ki kamu sina moina aya go pira to ribra na tra to do bra moi ju court pull up to hom change moina matam chana assessment me am je yaudana technical assessment, financial assessment, adagi land acquisition ki matang se baru quite important je environmental clearance ka land acquisition ne ba ko lam je government ki lam ne ba government ki lam je koi ne ta aina lambi sem ninga ka thal laga Imphal Valley da boy da chang sem yam na te ba land je acquire to hom changi through proper process ko adu to ba ha photone la ka do je aduna ngasai gi green tribunal je ai wakanda 50-50 ni hoji su akoi za ha bi ni na ko ma je kano ni entry model ni appeal ki matam piri adai case katha gi doini aduna sa gi akoi gi lai ba system sina green tribunal na ingai ko da ngam da di nate se Manipur solid waste plan adagi effluent treatment plan adagi nga sa gi kano gi chief secretary se ko khotana 200 crore noi impose to ramni fine ga na state se adoi mati green kano da hai tare akoi gi green environment na traga ecology da so ko mayam dadi green tribunal na to ko se ko gi phase ama dadi ngam gi bela ba adubo phase ama da su amuka second phase ama da na mo point to ga na ji ai no ja ba loka ki waterways project ki 25 point something crore project so green tribunal da appeal yam tong na ko dagi asi project se ngasai gi kano gi ko gi ga ni ko environmental impact assessment na ma lai ri ko se project se to dri da environmental impact assessment je sa ba le ne ko se ko wi ma ma thing ne arabali gi wi kano da akoi gi kano da Rajasthan som da arabali gi kan launari adagi akoi Assam da
cement plant ki dama 150 hectare gumba makoi na location gani ha da sigi environmental assessment to ganda ko na noi lamdo noi kai noi toi doi na ko na chai pale sumba mayamam le ba how effectively ngasagi sigi porcheda luri na kai no ganda akoi gi keno say construction of road is not carried out on the funds of the government or it is not a government project aduna maram mo ganda masida fine imposed to se kanada no okay if green tribunal na assessment piram de na kasagi kano se land equation maram jana tawde done kalthali bizaga forest land ni nata so government lam ni no ko permission law de ga na government na hayak ko khumma ko ta so who is going to be punished kuki so council the punish taw dera kuki moi ara de leiba icham cham tribal ichinaw mayam do moi de punish taw dera have question do ne bla ise aduna yengro ni se lambi se sabo urabni na legal or illegal or is the government willing to close the road construction deal money almost lower money restructure close the movement of people she toga my pa and a logo to what is the rule which was followed when the construction of so and so was going on environmental clearance log the say akoy pi bilate and high say social media but what action have they taken? Did they made an FIR? Question complicated green tribunal effectively method way green tribunal case ani manipur solid waste liquid treatment plant ma'am say she funding ma'am green tribunal chief secretary manipur say slightly green the environment improve the rain sakana low moina expansion tower some talk drive conflict bias Koki so council priority route NHIDCL National Highway Authority of India legal permission National Highway Authority of India government itaraga project survey the survey report legal survey report land compensation quality of road gravel filling cam artwork cam clear cut DPR if responsible side by side the government is responsible along with the law enforcement agencies National Highway Authority of India letter why didn't they respond on time question okay, thank you very much, Secretary. Shanta Nahakpam da hariba khigi ozana sujum thambiri masagi Shanta nasun thambigre survey tawdaba adagi clearance leitaba aduga DPR chemdana hariba si yadi khangna cheme dui targadi masi state subject oina masagi chief secretary na masi lokhot khadaba magi responsibility se mana lokhotana hoji NGT ne oina lokhalai basi khangna khangde hariba si behind Shanta kari leram gada male question is me question question government technically example of my Imphal Valley Manungda, Adu City Manung Haitare, City Manunda Kanagumba social worker, Matoxeraga, Lambi Sam get of Ganda PWD in a laga thing was labor. Powder thing of Yongo, Maming the Palarage, Tokram and Anino Humraco, Thingjille, Che Masi Sumba Tabaglay, the Gi Nasagi, Kanagumba Tigada, Ramana, Miamna, Lambi Sam the Bagi, Sauraga, Kanava Matamda, Miamna Kanava Matamda, Sauraga Kanava Matamda. Contractor amana thola ko ina themba lak pasu leiba adi particular agency tu na them gadane the agency tu na them da vida keno no in themba lak leiba am samna ya ko aduna masi adu ma question do ngasai ke hani chief secretary na free tharabni ga an hai je ai de hai ni hai ning de ba adagi ngasai
chief secretary na Shanta Nahakpam masi adum tongan bakogi Shanta Nahakpam na su thambiri mahangna khangna udana NGT oina reactor opasi sig matang si NGT na reactor isi di atau wana petition tharu bai ne tharu bai ne tharamdraga su CSO mayam na chief secretary che thawale sengwai kanogi kare banangi kayani hoigi tongan ba jaga da masigi restriction tham gaya ta agadi maduda deploy to gadaba magi process and procedure leiba sakana process and procedure lokalakte hai ta agadi atopa formula su leiba kota PIL su thabiya ba ado hoji ki leiba condition sida ngasai ai mo ne go ai personal opinion ne government je khara u de du ne ba akoina CS natraga akoina ngasai gi administration je chaiba gaktana angka to phone tarak to bai ne ba green tribunal approach to rai se ko aduga ngasai gi side by side CSO si tuan ba angle da tuan ba community oriented or operator kuna koi na bo all over manipuri da ma idea of manipur som operator hi lei be wane ba mi gi cookies o council cookies o adu ada ga du de sai gi mi ma gi pa mi ba poto phan ta na ba madugi German road se mai se not only for mobility khakana te ko it is a requirement for the people their people ko the moina their people have those people who are agitating against the so called by themselves I tell moina maitai or kind of valley oriented government ne na moina masana haizari bese sigi potsi proof to na one of the German road system they adam ne ba they can go through Jiribam chapai atop chapai Mizoram Phau chapai wari ko during the crisis 90% of the eatables used to come from Mizoram ko oi Mizoram na handagi chahi jida Chochanpur da akoi gi somdagi Bishnupur lambi dagi changba nuai ta matam da Mizoram dai changaga moi charim ne to moi gi calculation ngasai gi chawa thakpagi maman search to rei se 60-70% search to adu bo khangim ne ko but German road se not a necessity for road so si akoi usi ngasai gi akoi na sum German road pamandana 50 years le kana German road ko bom le man na abdi usi internet matam ni na ngasai gi akoi gi print mem je mang de na ko aduna ngasai gi maitai sina akoi de suppress to re ha je unna bo na bada tawde ada thabak ama khak ne ha ne dai na hai ni atai kem na te ha wana aduna ngasai gi machine chat pa khot pa adu da oi chadosin khari torum be ai madu matam chang madu pa ta ga di it's a very long distance am sang matam ne ko aduna hoji Imphal Valley gi approachable je ko mine ju hairi dana ko chat processing to bu se akoi masen respect to na ga move to na matam da value lei roi ba ai hai ni je ko but it will future da mung yeng sing asi akoi je pham ma discuss to ri dana ko chai manga matung da masigi lam sida toan ba PMGSY natraga akoi gi atopa lambi sembagi project ta ko masi je heng funding soi lo hini yeng oba aduna mase future project amani aduga enmity and create tona ba government of India da khoi chatpa yadre aduna khoi si lambi je sem da yadre ga na letter thaba ya ba citation phangba ya ba national media da citation phangba ya na ba tawba khak ta ne ba si je ko aduna chief secretary da khoi na ha su ma khoi loi khangmani na khangna adum nga sai ke ni sari matam su akoi ure asam rifle nga ga sa ho yawi paramilitary nga ga lambi chat prochat na hona ba yawi lifeline ma oina oibagi wakhalon da lakota so it is more than it is more of a kahani ko it is more of a provocative letters ko and provocative things aduna provocative thabak na hi na oi aduna maram oi kana sa gi government gi di kaino ha ganda nakan ni je yasan na ba hona bagi formula da stand tor le gi na particular community ama da step low by action low by se learning the board se ado aina ma se government action lowi low de na aina moida yamna chai ba khot ba se ai wa khan na thoning de ba maram di ma se technically athobu na tor se chu men lowe through court of law akoina high court to da effective or the CS the high effective or the mayam lao khong tor pa do ta di karam ba lubhol le akoina lobby se kai ta ni aduga masigi posigi ya da thabak ama makoina toram me ha se kalai da proof to do na pot ne ko adui wani adu main tam se okay thank you very much thagachari masigi pochari ba topic ase tongan panelist hum namasam sage ba or hol kya ma tham bizona pung phan bi